clear tu te chi bai le ve ku le Donald Trump administration chuan tun lai hian thei top chuin campaign lai ya aloin tiam to na ti hlo tling turin ma an la chho mek zela tuna hian US a dan lova cheng tam tak te chu an rama an thon kir chho meka hetiang hian ma an la chho mek zela India rama ngei po mi eng mozat US si pai thlo na in aron phurlu to nual ani hetianga thei top chuang man lak mek la hian social tu tam tak te po an oma tin chu ba ka lo khongai tu te po anom nual bok chung zinga langsar deuh mai pakhat chu Selena Gomez ani US a dalova cheng tam tak Mexico mi te chu a khongai thu aron soi to ni kha ewang hian social a hlo le bok tuna po hian public figure pakhatin US dalova cheng tam tak an ho chu chung changa hian thu aron nei vele a ani po hian social aron hlo vele bok chupa chu mitam takin abikin Catholic Ocean Pei chuan anda san em Pope ania Pope Francis hian US in hetianga mala kawang hian thalawati thu aron soi vele a hemi chung changa hian Trump administration chuan rang takin an changlet ngalwat ani hemi chung chang hi tuntruma hian kan bi chiang don ani Trump administration noya border lama thunei tu border zar Tom Howman chuan Pope Francis chu thole ni liam ta February ni som pakhat kumsang ni som ni panga khan thu athona hetianga thona chan hi chu Vatican leader chuan hetianga US in an ram chunga danlova cheng tam takte an hno chu wang hian Pope Francis chuan Trump administration chu asoi sel ani hemi wang hian Tom Howman Trump administration hoya border lama thunei tu chuan natakin aron changlet ve ngalwata Vatican in kulbang cha tak in nei kha tihin aron changlet ngalwat ani thole ni liam ta khan Fox News reporter chuan hemi chung changa hian Tom Howman chu zo na azota Pope Francis an asoi sel na chung changa hian Howman chuan tiang hian soi ani hun puma Catholic mi kaloni to angin hei hi ka soi tu ani Pope tan thuthum lo tak mai kane anha khan rilru pero se atiang thil hi chu keimanin kan lo ching fel mai don ani Vatican a kulbang cha tak anei lo big lo vem ni Catholic koshana khan rilru petakinom se hi chuan keinin atianga US a danlova cheng tam tak te chungchang hi chu kan lo ching fel mai don ani kan kuta dangam ro se tiin TL na chongkham Tom Howman chuan achak chuak ani ole engtin chi nge Pope Francis hian aron soi vele Pope Francis hian soi dan chuan US hian US sa dan lova cheng misul telaka an mani in hum hin theina dikna haneya chu dikna chu dan lova cheng te an ramatanga no chuna ne ro ain mil lo thu asoi ani Pope Francis chuan tiang hian asoi chun zoma an ram chunga re theina nasatak him lo na ti du da na le boruk chia wanga an ram tlan chia sana USA lut te hi no chua an to le si chuan mitam tak me chia le mi pa chung kuang zong pon mitam tak chu an za om na ti chia sakin aum do na USA hian engwanga lut nge an ni ti po ngai to lovin din mun la om tak le mani invent theilo din muna anda ta zo kani tiin Pope chuan USA dan lova cheng tam tak no chu tok mek te thawang aron hau ani tiang hian Pope chuan asoi chun zoma aram engpo dan le policy noya mishing za omna le dikna chan vo thlir chungin ma an latur ania tiang hian Pope chuan asoi chun zoma engram po dan le policy noya kalpui tur ania riat thiam na nen tin chu ba ka mimal za omna le dikna chan vo thlir chungin kalpui chin tur ani thil dang te thlir lovin tina soi ani Pope Francis hian kumin February thlatir lam khan Donald Trump thu soi tam tak chungchang aron ri eka Donald Trump an US a document mumal tak nei lova cheng te no chua atum chungchang chu Pope hian thil za thlak tak ani thu alo soi to ani
tiang hian pop chuan Italian talk show interview na alo soi to a aza thak le yang a chan chu mi ri thei tak tak bil pek tur nei lo te chu an he chia ani he tiang zong hian thil ching fel ngai lu wang ti in pop chuan Donald Trump chu alo kap le to ani he tiang zong hian Pope Francis chuan Donald Trump hi huneng ma chen rang khan alo be le to a he wang hian Donald Trump administration noya ni na sang sang chal tu te chuan an ngai thei lo hle ani chu wangin border lama thu nei tu Tom Howman po aron tong chuak hiala Pope Francis Catholic lama an pui pa ber chu hetiang khilai chun ron in rol lo turin ashil ani ama ko san en kol laya chuan ril ru pe turin akam khat thlek ani til reng reng a hian in rol na o ma oma sarkar lampoin an ti tur an tia chutiang bokin ko san lampoin an ti tur an ti maya hetianga kong engkim maya in rol vek an tum hian har sat na lem poina tam tak a hring chuak thin ani chu wangin Pope Francis po hian ati lo tur top ati wangin ming chiat na lian tak ane pha ani Pope Francis chuan US Bishop chu Trump immigration policy chungchanga hian thua thona top na du umlo tak ane yang ti hin alo shil ani February ni som pakhat kumsang hi som hi panga thole ni liam ta khan Pope Francis chuan America Catholic Bishop nena open letter athona Donald Trump immigration danlova chengte no chu chungchanga hian thua thon ani tiang hian asoya US danlova cheng zong te hetianga misualanga achu veka wang hian top na tu omlo tak athengang ti in asoi ani Pope chuan thaliam ta po khan Donald Trump mi maktadui tam tak US atanga no chua atum hi thilza thak tak ani achan chu document fel fai tak nei lova US cheng zong te hi misual an vek lo ti in alo soi to ani Pope chuan tiang hian asoi ani Catholic ko ran ring tu zong te chu ral tlan ani emo dan lova US cheng zong te chunga tharum tho na emo thil sang sang laka che dan moi lo tak nei lo turin a fui ani kumsan hi som pathuma tang dei to khan Pope Francis hian Trump immigration policy hi alo soi sel to a kumsan hi som paruka Trump White House campaign ani masak ber po khan soi sel na alo chak chuak to a hetiang zonga dan phalova chengte no chu tum na ane wang hian Trump chu Christian ani lo ti hialin Pope hian alo soi to ani tholeni liamta open letter a hian Trump immigration chungchang chu US tan hun khirlai berthlen hun ani ti hialin asoi chuak ani Pope Francis hian Donald Trump ringot hi asoi selova hetia open letter thonna hian a Vice President JD Vance po soisel na thu achak chuak te lebo US Vice President JD Vance hian January thakhan social media lama Catholic theological concept Ordo Amoris Order of Love ti chungchang chu thupuya ron nein Catholic mi te chu danang thapa US cheng te chu ngai pui mo masaturin alo silvele to bok ani hetianga mala ka wang hian US Vice President po hian Pope Francis la katangin soisel na atopa ani tunai lo khan Pope chuan Archbishop thar Washington DC ya appoint ania chuchu Robert McElroy ania ani po hian drama political agenda chu aron soisel vele bok ani Catholic Bishop Andrew thar hian US conference Catholic Bishop 10 US conference ne na hian drama immigration crackdown Chaman dan lova US chengte anho chu chungchang chu hilboi thak takani thu thaliam ta po khan an lo tarang vele to bok ole khang te kha Catholic Ocean baka Pope Francis nge point US dan lova chengte no chu chungchang an ngai thei lo zia le poi an ti thu an tarlan dan kan tarlan thei chu ni ya hetiang zong hian mi chal lang tak tak te point Donald Trump malak na hi anon soi sela ni masela mi puite lama support thatak chaman adona wang hian waisen takin ma ala chaumek zel ani engtin nge hetiang hian borok aron chau zel don shia tani lova
Niwa sila Trump hi mani thu tiama ding mi ania. Chuwangin US President ani huna athil ti tur sang alo tiam to te chu ma la chhomekin tuna hian ati chhomek zela thei topin US hi ama ayan sain din mun sanga alang chhonge yang ti hi mitam tak rin dan ani ole khati zong kha tun tum video a kan ngai thak thei chu ani ye